Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragon. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask patse lulwalong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ng ashers para duangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ang ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang, arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masosyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat karing kaya katamang contact tracing forms, inkompleto ang updated a detalye. Den kaya katamong seat number, pakapaskilla king lalam daring kaya katamong luklukan. Dakal pong salamat. Mayap ayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po de William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Macapagal family, Magdalena Sison, Mr. and Mrs. Calara, Zian Idriala Calara, Ryan Margox Calara, Ding Zon Navarro and family, Mr. and Mrs. Nilo Macabodbod and family, Gertrudes David,
Marisa David, Aurora David, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David. Para King Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaitan, lalong-lalo na Caridona Flores, Kiaan Ayan Galion, Celestina Galion, Teresa Saben, Mayra Pineda. Para King physical ang pong spiritual pamipasalamat ng Apong Pio and dimang auring between and family, para King kayadwananda at pamanantabe ng Banal na Espiritu, daring families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Francia Manyalak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Seaman Daniel Christian Hart, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil. Para King malalagwang kapaldanan Daddy Herminia Reyes, Ashley Maria Kalingo Boyle, Emmanuel Buan, Arnel Buan, Ritzy Pablo, Jonel Lingat, Paul Benedict Manaloto and Alice Espino, Dr. Maria Isidra Masa, Ira May Traya, Rain Traya, Maria Concepcion Papa. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Engineer Pete Tolentino, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josefina de Choco Tolentino, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Corazon, Josefa, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Eugenio II Suarez, Manuela Suarez, Jose Sensing Suarez, Adoracion Tayag, Renato Tayag Sr., Sofia Suarez, Casimiro Meneses, Agapito Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Juanito Buan Jr., Soul Nearest to the Gates of Heaven, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Jaime Velasquez, Gorgonio Marquinez, Jose Marquinez Sr., Rene Suarez Dizon, Susan Villaver, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Roger Agustin, Lazaro and Teofila Ocampo, Gelasio and Victorina Katakutan, Amador Abanes, Teresita Abanis, Sebastiana Nacional, Columba Makabudbod, Anatolio Makabudbod, Carmelo Tarzan Lazatin, Rafael Lazatin, Loreto Lazatin, Leoncia Bondok, Domingo Bondok Sr., Lilia Bondok, Rose de Polonia, Elijah Sofia Magigad, Emmanuel Magigad, Ricardo Bermudo, Amando Nicdao, Estrella Nicdao, Apolonio Traya Jr., Eustaquio Amoyo Sr., Noel Punzalan, Fidel Matilde Punzalan, Jose Noel Mendoza, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto and Bienvenido. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ning Ginu.
At syuta na po ngeni king kalima ng Domingo ning Quaresma. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyonig pam, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Akamalang kong kapatad, pasibayo po king mipnong kapakumbaban, sisyan taming kakatamang kasalanan, in kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran, king kakatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Aminan ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanegapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king patawad daring kasalanan tamo,
idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Manalangin kamo. O Diyos ay pami, tenam ing sarili mong anak, anting metong abutil pale, karing dayos ning kekeng yato, at iba't king kayang kamatayan, tinubo ing labis-labis ng pupul, ning metong abayong ketawan. Pagkaluban mo kaming tetagan, tuki kaya, ban ing lugod mi, antimurin, munyebye at tula karing dakal. Itiyadwan mi keka, O Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman, king alanangga. Amen. Pamamasang iba't kay libro ng propeta Jeremias. Nga naning Ginoo, daratang na ang panahon nung kapilan gawal kong bayong kasunduan, karememalen ng Israel at karememalen ng Huda. Ene kalupa nitang matuang kasunduan, agewa ko kambering karelang makatwa, inyang linigtas ko la, kareng gamat ko at linuwal king Ehipto. Lipat ning meging antikong asawang lalaki karela, eretiparan ing kasunduan. Antiya kaniti imbayong kasunduan, agawan ko kareng memale ng Israel. Ibilike ing utusan ko king mabilog ng pangatao, at isulat kay ti kareng karelang puso. Ako maging karelang Diyos, at tila naman ding maging balayan ko. Alanak kanitang metuman karela, at turo at sumabi king kabalena, pakibaluan me ing Ginoo. Uling balura ko ring sabla, manibat king pekamalating dili at pekamaragul dili. Patawaran ko ing karelang kasalanan at kalingwan ko ing karelang depat na kasalanan. Ako ing Ginoo ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Gawan meng malinis ang puso ko, O Diyos ko. Gawan meng malinis ang puso ko, O Diyos ko. O Diyos ko, malunos ka kanako. Ulining alang kupas alugod mo. Ulining maragul mong pakalolo. Wasan mo la rin kasalanan ko. Wasan mo insablang kakong dewakan at linisan mo sa blakong kasalanan. Gawan meng malinis ang puso ko, O Diyos ko. Gawan meng malinis ang puso ko, O Diyos ko. Ibayo me ang pilubluban ko, at katapatan ibiyak mo kako. Emo ko tatabi, king kaya kang arapan, may lalako ka na ako, espiritu mong banal. Gawan meng malinis ang puso ko, O Diyos ko.
Ibalik me kako itang tulang bunga ng pamagligtas mo. At gawan mo kong mapaminto kisablang kaburian mo. Kanita, karing makasalanan, matula kang ituro, in kaya kang kautusan, at kaya ka magbalik langan. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. King kakabaning biyan na keti sulit, Iyesus, may dahon niyang panalangin, at may nigapuyang masikan, at may nangis. Arapanin Diyos ang makapagligtas kaya king kamatayan. Pauli ning migpakumbabay at meminto, pekiramdamanin ng Diyos, bista man niya ing anak ning Diyos, may biyasayang meminto, kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ni, ya ing meging penibatan ning alang-anggang kaligtasan, para karetang sablang maminto, kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing ninumang bisang sumuyo kanako, kailangan yang tuki kanako, ngana ning Ginoo. Nung nuko karin ya naman ing talasuyo ko. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antemurin. Pamamasaking mayap abalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, ating mapila na Griego, aminta king piesta, ban samba. Linapit lareti kang Felipe, ataw Betsaida, Galilea. Pekisabira kaya, malyari mayang akit, Iyesus. Pintalaning Felipe y Andres at sinabira iti kaya. At ilang adwa, linapit lang kang Jesus, at sinabira iti. Pekibat ng Jesus. Dinatang na ing oras, ban mi paligayan niya ing anak ning tao. Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, subali mo nung manabuya king gabun, ing binutil pale at mate, manatili ang dilidili. Dapot nung mateya, mamungay ang dakal. Ing taong malugod king biyena, mipahamak ya. Dapot ing misakwil king biyena, king yatong iti, manatili kaya,
ang gaking biye alanangga. Ing ninuman bisang sumuyo kanako, kailangan niyang tuki kanako. Nung nuko karin niya naman, ing talasuyo ko. Parangalaning ikpako, ing ninuman susuyo kanako. Ngeni mababalis ako pamisip, naning sabyan ko wari, igpa iligtas mo ko king oras ay te, ali, uling iti yung sangkan nung bakit dinatang ko, bandikilan ing kasakitan ay ti. Igpa, parangalan me ing lagyo mo, kanita ing meto nga siwalang iba't banwa sinabi na, pe parangalan ko ne at parangalan kepang pasibayo. Ding tao nga tsukarin dimdamda, iting siwala at sinabira, menuldul. Ding aliwa naman sinabira, ating anghel ang makipagsalita kayo. May kibat si Jesus, ing siwalang iti, merandamya king uli ko, none king uliyo. Panawuna banatulan niya ing yatong iti, mitabi na ngeni ing pamuntok ni ting yato, at botang itas danako babo ning yato, ilapit ko kanako ring sablang tao. Sinabi na iti, banipakilala na nung makananureng ipapati. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Antimurin pureng kapatid tamo ang makiyabe kaniting Santa Misa king kapamilatan ning online live streaming. Good morning po kaya kayungan. Bayo tayo pigunaman ing ebanghelyo ngeni, pasibayo po mag-review tamo. E po bawal ing ulit-ulit, basta't babalikan mo. Potang babalikan mo, manatili ka rin kaya katamong kaisipan. Potang iya mo na balikan, sula po muna naman po kalingwan tamo. Mapangalingwan tamo, Nyay Kristo, binyeneng Santa Misa, bang kanita'y tamang alingwan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Do this in memory of me. Nyapin po gagawan tayo, gagampanan tayo, darawon tayo, ban kanita'y ta kalingwan, ing depatanan ng Diyos. Nanay po yung Ebanghelyo, inyang milabas sa Domingo, John chapter 3 verse 16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish, but shall have eternal life. Uli na ning lugod ng emunano ning Diyos, na ako po kaya kayo, God so loved the world. Ing Diyos, ing lugod na ning Diyos kaya katamo, emo po asukad. It is immeasurable. It is unfathomable. At inyang an unconditional love, ing lugod na kaya katamlang kondisyon, He will continue to love us, agyampang mi kasalatam. Ing burina mo po, magbalik tamo kayo. Agyampang mi kasalatamo, ing lugod na mabawas, lalo na pang dagdagan. O iting lugod na ning Diyos. At ing lugod, po lugod, hanggang may pakit. Ing lugod, lugod, hanggang may ipadama, king kaluguran mo. Makanano ng pakit, ing lugod na kikatamo, binyene, ing bugtong ng anak. Yakabot, binyene pa. Uling kaluguran na katamo, binyening anak na. Ing anak na Jesus may mintuya. Yakabot. Kasakit na po yung babi po ang yakabot.
Nyang babies tong linugod ka malyaring ya kamamye. You can give without love, but when you love, you have to give. Binyaning kayang anak, lawin nyo buya kabud, binyane pa. Buri nang sabihan istong lulugod ka, ating kang babye, potang ating kang babye, ating mamakuke ka, niyang lugod, ating yang sense of sacrifice, magsakripisyo ka. Niya'y Kristo nga na, dinatangko para atulan king yato, nune para iligtas ke. Makanan nune pong iligtas Kristo, yapin po'y ebanghelyo ngeni. Pero, kailangan atin tamong pakibat king lugod na ning Diyos. So, descending order, tinipaing anak na, nano pong ining gawan tamo. Ing ninuman salpantaya kaya, may kabiyayang alanangga. Kailangan pumakibat tamo. Agyam panging Diyos, ibiyaning anak na, nung eta makibat, alata pa mo rin kaligtasan. It is a joint effort. Ing Diyos, iyapak ni, kailangan lumapit tamo. Nya kailangan salpantaya tamo po, naning kasalpantayanan, at inyang at lungsangkap ing kasalpantayanan, maniwala ka. Pero po sa pating maniwala ka, kailangan magtiwala ka. Ang giyanging demonyo, maniwalay Kailangan ka mo maniwala, magtiwala ka. Ating katlo, maminto ka. Dakala pong maniwala, dakalang magtiwala, pero ilang maminto. Ing kapamintuan, metong yang pruweba ning lugod. John chapter 14 verse 15, if you love me, you will obey my words. Dakala pong maminto o ining problema. So kailangan makibat tamo, salpantaya tamo kang Jesus. Maniwala tamo kayo, magtiwala tamo, maminto tamo. At ngini po king ebanghelyo, isundo tayong pamag-aral tamo. Jesus sasabyanin kayang kasakitan, kamatayan, at pamanyubli ng mebye, the necessity of His death. Kailangan dumala niyang kasakitan at mateya. Ating kayang kasakitan at kamatayan, mamungang masanting. Tamo mo po sa salpantaya, inyang mila ba sa Domingo, kailangan salpantaya ka. Keni po, kay ba't mong sinalpantaya kaya, nanunggawan mo, tukyan me. Kailangan apusan me, Kristo. Ing pakibat tamo tutupin, salpantaya tamo kaya, kay ba't tukyan me, makitulad ka kaya, o inipuing ebanghelyo ngene. Dinatangla po ring Griego, mintala king templo, para makiksan metong king piyesta na ning Paskwa. Neng piyesta na ning Paskwa, gaganakan da po ing karelang kaligtasan. Lawin niyang ebanghelyo, king umpisa na po nga na, king panahon na ito, ating mapila na Griego, aminta king piyesta, ban samba. Nano po yung piyesta? Piyesta na ning pamaglagpus, Passover. Ning piyesta na niti gaganakan da po ing karelang kaligtasan. Mag-ay lang sakripisyo. Nano po ngening Passover tamo, ing Passover tamo ngeni, yapin po ing Santa Misa. Gaganakan tamo ing kaligtasan tamo, potang sisimba tamo, nya potang sisimba ka, sa samba ka king Diyos. Amen? Nya ikayo pong ikayong may karandam kaniti, mangumbira kayo. O rin yung problema ita malyaring midagdagang keni. Ne po, uli na ning pandemya. Den kapatad tamo ngeni tilo karen lang pibali-bali.
So buride po nga kidening Griego, ninupureng Griego nga rini, ilapin detang may kasaksi kang Jesus, inyang biyaya ni Lazaro. Meti kakanuguran ni Lazaro, kay ba't binyayaning pasibayo? Jesus is the conqueror of death. Anyapin meniwala na kayo. Ngenirening Griego, buride ang akit, Jesus, buride pa po nga kilala. Sinabi rayti kang Felipe, kay ba't Felipe pintalan ni Andres, at dening adwa ng alagad, pintalan de Jesus. Nanong pekibat ng Jesus, o ini po yung pekibat na. Pakiramdaman tayo po ni, makiramdam tang masalese, batayang lalong akilala Jesus. Nanong pekibat ng Jesus, dinatang na yung oras, ban may paligayan niya, ing anak ng tao. Dinatang na yung oras, nano po yung oras keni? So pag-aralan tayo po, ing oras keni, dinatang na yung oras, ing oras, yapining kayang kasakitan, kamatayan, at subliyang miye. May paligayan niya Jesus, king kapamilatana, ning kayang kasakitan at kamatayan. Ing kayang tagumpi, may gumpisa po, king kayang kasakitan at kamatayan. Ano po? His glorification, ing kayang kaligayan, may gumpisa, king kayang kasakitan at kamatayan. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, o ini po, sabihan ng pasibayo, ing kayang kasakitan at kamatayan. At tatandaan niyo po, karing mga labasan na Domingo, sasabihan na ng makapauna ing kayang kasakitan at kamatayan, siranye iting templo, lasakanye iting templo, at kilub na ning atlong aldo, italakad ken pasibayo. Magsalita itungkol king kayang kasakitan at kamatayan, at king pamanyoblin ng miye, at ngeni po pasibayo, kalimanang Domingo ning Kwaresma, kayang tutuking Domingo, Palm Sunday na, magumpisa na po yung maleldo, nga na, subali mo nung manabuya king gabun, ing binutil pali at mate, manatili ang dilidili, dapat nung mateya, mamungayang dakal. Kalupa na po ning bini, kailangan ikut-kut me. Botang kit-kut me king gabun, dagulya yan, at mamungayang dakal. Makanyan muna naman, Jesus, dumalan niyang kasakitan, mateya, dapat subliyang niye, at mamungang dakal. Lawin nyo na po itamong Katoliko, pilang tamong Katoliko mabilugayato, pera puring aliwapang maniwala sa salpantaya kang Jesus. Itamong Katoliko, 1.2 billion Catholics around the world. Bunga nakatamo ning kayang kasakitan, kamatayan, at pamanyobli ng may biye. Kailangan niya pong mate, kailangan niyang subling miye, ban kanita may kakaligtasan tamo. The source of our salvation is Jesus. Iyeng panibatana ning kakatamong kaligtasan. Kailangan niya pong mate, kailangan niyang dumalan kasakitan, kailangan niyang mate. Ano po? Kasakitan pa mo, bayuya, mate, at subling miye. Ngini po yung kadwa ng parte ng Ebanghelyo, o ini po kaya katamuya. Panaya pong ating hamon ng Ginoo. Tutupin, dinala niyang kasakitan, mete, sinubling mebye. Ala pong problema kanita. Pero itamong talatukina, nga yung sinabi na king Ebanghelyong binasa ako, nga na po,
pakiramdaman niya po kaya katamo na ini. Ing taong malugod king biyena, may pahamak ya. Dapat ing misakwil king biyena, king yatong iti, manatili kaya ang king biye alanangga. Ing ninuman bisang sumuyo kanako, kailangan niyang tuki kanako. Nung nuko ka rin niya naman ing talasuyo ko. Parang alaning igpa ko, ing ninuman susuyo kanako. Ing ninuman malugod king bien na mipahamakya. E buwari, kailangan tayong luguran ng sarili tamo. Bayo mo luguran tayong alawang tao. Luguran may pa yung sarili mo. O ba't ngayon sinabi na, ing taong malugod king bien na mipahamakya. Dapat ing misakwil king bien na king yatong iti manatili kaya ang king biela nangga. Nano po itang mipahamakya ing malugod king biena. Ing malugod king biena. Ene asakwil ing kayang sarili. Ing malugod king biyena, eya po malyarin sumuyo. Ing malugod king biyena, na malyaring idake ing biyena, o tang kaluguran ming biyemo, kabisang sumuyo, kabisang magobra, uling kaluguran ming biyemo. Ninuman, ing misakwil king biyenang, may kabiyang alanangga. Tularan tayo pala, Jesus. Nung makananon ing sikwil ing biyenang Jesus, makanyan tamong isakwil ing biyetang. Potang sa sakwil ming biye mo, mamamatay na ka. Nano'y kamatayan? It is to deny oneself. Paten ming sarili mo, buri na pong sabihan, kalingwan ming sarili mo. Kamalyaring sumuyo, nung mo kalingwanin kaya kang sarili. Inyapin nga na, Matthew chapter 16 verse 24, ing ninuman bisang tuki kanako, isakwil na kayang sarili, pusana ni kayang krus, at tuki kanako. Makitulad na mo, king kaya katamo ginong. Isakwil may kaya kang sarili, kalingwan may kaya kang sarili, kalingwan mo yung kaburian mo, ating kaburian ng Jesus, iya dapat inggawan tao mo. Kailingwan na pong Jesus yung kayang sarili, Diyos siya, likas na yung kayang kadyosan, kinuwani, ing metong anyo ning metong alipan at meging mapamintuya mapamintu ang gaking kamatayan na king krus. Mig pakumbabaya me mintuya dinauning kayang sariling biye. Kalupan na mo po ngining kasalukuyan, kailangan isakwil mo yung sarili mo. At tatandaan ko po, potang atin lang lalarinan dalang kene, nakatraffic. Pero kaiba na nito, sali sa yung dalan, masanting na naman yung dalan. Potang mapaminto ka, limbawa nakatraffic, ikarugong mapaminto, tutuki kang makanyan, kayang traffic, kaiba't ating sali si kaya, kay cut na ka. Potang maminto ka, manatili ka kayang lane mo, detang maminto, kanyan lang kanyan. Ka mapibabata kanyan, masakit po yung maminto. Dumalan kang kasakitan, kalupa ng Jesus. Lawin niyo po ngayon, mag-lockdown ta na naman kanyan. Apansinan, 3-2 na naman. Dati 3-3-3 Tukyan niyo po, neretang kailangan maka-face mask tamo, maka-face shield. Kasakit po. Mag-face mask ka, mag-face shield. Masakit. Pero maminto ka. Bang kanita miligtas ka.
Bangkanita miligtas na rin nga limang tao. O Father, o ba't di kayo ka maka-face mask? Malawat ko po kaya kayo, Kay ba't masakiting manaral po at ang makasarakas book? Nang misan, magbuk ko mag-collapse. Uling at makapangisnawang masalisi. Nya mamintuta mo po, magsakripisyo tamo. Ban kanita miligtas tamo ken COVID-19 at miligtas na rin alawang tao, inyay ta magsakripisyo ka. Amen. Nung ali, darakal po ang kasungeni. Mamintuta misakwil tamo, ang kaburian tamo lang face mask, alang face shield. Pero isang memintu ka, miligtas ka. Pero isang memintu ka, misakitan ka. May po? Anya pong magumpisa tamo as Wednesday, nanularetang kaya katamang disiplina, prayer, fasting, and almsgiving. Mig-ayuno kayo po. Sinabi ko kaya kayo niyang as Wednesday, magtimbang kayo. O ngayon kalimata ng Domingo, o tagalang lalo kung mag-gain weight. O tagalang kaya kayong timbang yan na naman. Burin ng sabyan niya kung migayuno. Masakit po yung mga di. Masakit yung mag-ayuno. Masakit yung maglimos. Yan na kabuti biyeke pa. Pero maminto ka. Para king kaya katamong kaligtasan. At yan ini po yung amon kaya katamo. Jesus, gimpananan kayang misyon kaya tiking yato, itamong ini, isundutam in kayang misyon. At potang susundutam in misyon na mipnong konsumisyon. Masakit, magkasakit ka, pero ustong memintu ka, daralang kang kasakitan, magumpisa na po yung tagumpi. Magumpisa ng kaligtasan. Kabang ating magagawang kasalanan, magkasakit tamo, magdusa tamo, itamo po ngeni, ing misusundo, king depata ng Kristo, kete king yato. Nya king tuto king Domingo, magumpisa na po yung maleldo. Pasibay pigunaman tamo, in kasakitan kamatayan, at pangasubli ng mebye, ning kakatamong ginom. Amen. Ipasiyag tamo pong ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas sa banwa, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ka naman keti, banmukum ka ring mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mye ding mete, at king bie alanganga. Amen. Kapamilatan ding gamat ng makayatyat king krus, pag nasan mong ilapit, Jesus ding sablang tao, king kayang sarili, ngata mo pong manalangin, Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Para ka ring manintun meto nga kasalpantayanan, amalyari ng paniwalan, bang atad pande iti kilub ning Santa Iglesia, at akit ding atsyukarin ni Jesus, king lugod na't lingap, karing kalulu, at daralan kasakitan,
Manalangin ta, ing Ginoo. Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Para ka ring kandidatong mabinyag, bang akit de Jesus, king komunidad amantabe karela, king karelang kasalpantayanan. Manalangin ta, ing Ginoo. Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Para ka ring taong tagulaling da ing karelang sariling matadtula, saya at kapanaligan, karing aliwa, bang manatili reng akakit Jesus, karing susuywanda, manalangin ta, ing Ginoo. Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Para ka ring dakal a biktima ning gera at karahasan, bang ela mananabo, king kayalang pag-asa, nune bagkos, akilala re ing Ginoong Jesus, king kayang kasakitan, at mayangulang sikanan akapanaligan, ibat kaya. Manalangin ta, ing Ginoo. Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Para kaya katamungan, bang karing mabayat ayaldo, akit tayo Jesus ang tingke katang inspirasyon, at pagmulan ning katang kapanaligan at tetagan, at daptan na maging lalo tang ganap kapamilatan ding katang pamagmalasakit. Manalangin ta, ing Ginoo. Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, manatili keng magdulap keka, ikabos mo kami karing oras ang miminakelu. Eke sana mikakawani keka, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, ikpang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoo iting daon karenggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu,
king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, alubos mayupaya, pakiramdaman mo kami at ipagkaloob mo sana king ikaming talasuyo mo, abirian mong miyak tanganan king sala ning kasalpantayanan kang Kristo, king luminis kami king grasyang bubunga na niting sakripisyo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antemurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Gino. pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing pasalamatan da kaking sablang penandit ampong numan karin. Oik pa, Diyos, alananggat lubos mayupaya, pikalub mo karing anak mo, ing pagmasusyanda banwa-banwa, ing piyesta ning kaligtasan, king mipnong tula, at kambening malinis a kaisipan. Magbayo sana ing kayungyungan mi king pamanalangin, ampong pamanyapat mayap, karing kaparaming tao, king kapamilataning pamagmasusi mi karing misteryo, ang magkalub panibayang biyeke kami, ban kanita karing sablang bagay pong dapat mi, apakilala mi ing tunay kaming anak ning Diyos. Ulinitak ng bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngaming magkanta. O Diyos, ning upaya, ampong sikanan, pupurian da kaking kapamilatan ning anak mo, Yeso Kristo, at daratang king lagyo mo, yung namanong magdalang kaligtasan, yung gamat adudwang mo karing makasalanan, yung dala na painturo king kapayapan mo. O Diyos ay pami, may palawot kami keka, dapat king kapamilataning anak mo, binalik mo kaming pasibayo keka, dinaon making kamatayan, kanita mi balik kami lub keka, at akit miya ing dalan, papunta king metong at metong. Ulinita, pagmasusyan miya iting pamakisut, akamta ng Kristo para kaya kami. Adwan mingeni keka oik pa, ing pabanalan mula reting kalam, king ambun, ning kekang Espiritu, ban magawalang katawan at dayaning anak mo, kabang tutuparan mi, ing peka panabili ng daptan mi. At atandanan mi pa kanitang benging bayo na tinawning biyena para kaya kami, kabang mi sulusulat king apunan, kinwane karing gamat na ing tinapi, pepasalamatan lakat pinuri,
piraso ning tinapi at binyen iti karing disipulo na at ngana, wanan ye iti, ikayungan, ampong kananye. Uling iti ing katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Kaya rin nga punan kinuwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kaking kayapan mo. Binyaning kalis karing disipulo na't ngana, kuwanan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, O Ginoo at Diyos mi, penibala ni kaya kami ning anak mo, iting waganing lugod na, pagmasusyan mi ing pamigagana ka, king kamatayan at ampong pangasubli ng mebye, at darawon mi kaya ka, iting kalam apig kalub mo kaya kami, ing sakripisyo ning pamakipagkasundo, ulinita adwan mi kaya ka, o ikpa, ing tanggapan mo kami, sana kaya bining anak mo, at king kapamilataning pamisulusulumi, kaniting bangketi ning kapasalamatan, katmon mo kami king espiritu na, apakayap karing hanggang sugat, ming panandaman, pati na karing pamisagsagan mi. Manano na sanang iting espiritu, papanatilya na ing pamakisan metong mi, king talasuyo mo, i Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing obispo mi, kambeda ring sablang obispo, pari, diakono at ding sablang tao, o ikpa, bustan mong ing banala kapulungan mo, maging tandanin ing pamisan metong, at maging dalanin ing kapayapan mo. Inaus mo kaming mitipon-tipon keti, makapadurot king lamesa ning anak mo, tipunan mula naman sana king ganap papamisan metong, ding taong miyay liwalahi, salita, ampong kabilyan king biye. Tanggapan mula king kayarian mo, ring kapadadming mayang na biye, ang inim matutud na king Ginoo, at ding sablang memo na keti king yato, ika mo buko ding makibalo king kasalpantayanan daw, bankagum ning wana Birhen Maria, ingenduning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, ding apostol apong ding sablang banal, matula kaming misulusulo king ganap akapayapan, king bangkete ning bayong Jerusalem, kambe ng Yesu Kristo, akya kaming Ginoo. King kapamilatana, ampon kayo, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga.
Ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan ang puang lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at migabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang pagsadyan ming wanakapanayan, ing panyatang naking ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ikpami, ing Ginoong Jesucristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal kapulungan mo, at pamayapan ang pong bilugan mi, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alanhangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemorin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Pagkalulman,
ning ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling wanlading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat tigkas me nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwesto yu, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at ihatsyat laring palad o gamat, para karetang tanggap, malyari tapong lukluk o siklod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O lubos mayupaying igpa, kapamilatan na niting sakripisyo, para tigesanang manatiling kasanmetong ng Heso Kristong anak mo, pirarakayan mi katawan at daya, uling iya ing ginumi, manggaman king alananga. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamati na karing dakal at tao. Adon mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi kaya kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalaan mila ring doktor, nurses, ading sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyo la ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miya mo nabiye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panawon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaog kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sa guli ating announcement po. Atin tamo pong second collection para karing for migrants. Then kakatamo pong OFWs, Ibieta Lareti, Bacanita, ing Catholic Bishops Conference of the Philippines, makasaupya po karing kakatamong OFWs. Kadwa po schedule for Palm Sunday of the Lord's Resurrection, ken pong March 28, ken pong tutuking Domingo, o ini po yung schedule tamo, anam po ing misa tamo ni, anam at longabak at alas 6, alas 8,
ampong alas 10 ning abak. Itapunggat panapod, alas 3, alas 5, ampong alas 7 ning bengi. So rita pong ating pabendisyon palaspas, kaba pong pupunta kami keng pari, keng altar, mamendisyon na kami po. Nya kayo po paitauli. Kay bading EMDC, sumablang mamendisyon, kiluban po pa po keng luwal. There will be regular masses in all the barrio chapels, so atin pa mo rin pong misa kareng barangay niyo po. Katlo po, schedule for Holy Monday, Tuesday, ampo pa pong Wednesday. So, Lunes Santo, Martes Santo, ampong Miyerkules Santo, ang gapamo po karin ba ang tatanda ng tamo. 4:30 p.m., Station of the Cross, at itang 5:30 p.m., Holy Mass with extended homily as our parish recollection. So, Lunes, Martes, Miyerkules, ing oras po ning pamag-istasyon, 4:30, kay Batukia po ing Santa Misa, 5:30, with extended homily as our parish recollection. At atin pong makabili mo na naman, malwat tanang makapangumpisal, panera pong kukutang makanano'y kumpisal. Kilubda po rin ating atlungaldo, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, atin pong general absolution. Kayo po lumapit kaya kami, sisyaning kasalanan, kay ba't ibiyang absolution, pero potang ating kayong time, potang normal na nga nangyagana-gana, kailangan tapamurin mangumpisal niyo po. So makanya niya po ito, Lunes, Martes, Miyerkules, atin pong general absolution. Niya simba tamo, retang makasimba, at balo tamo po, manibat anyang 19 o 20, atin tanang tutukyan a protocol. Then mo po kanong simba, bilobketi, nanong edad, 18 hanggang 60. Then pong senior citizen, ako makipate, rengalwa makipate, laye, na po kasakit itang ugali yung pupunta kayong pisamban kay ba't dugo, o ita bawal kayong makiyabi. Nya, mga di po, mga di. So, tukyan tayong protocol, mag-face mask, ang pong face shield. Magsakripisyo tamo po, po kakalingwan po proteksyonan tayong sarili tamo, ang po pa ring aliwang tao. Makakayabeya po ini keng pamagsakripisyo tamo. So, ipamali tayo na mo po, alang general absolution keng online. Po, kailangan simbakeni. Mamili kayong aldo, Lunes hanggang Miyerkules. In confession keng telephone, pumalyari. Nya in general absolution ang timurin keng online, pumalyari. Kailangan at yu kayo po ketin. Ang timurin, karin pong magseleb, karing masakit, darakal na po rin kasungeni, nya pinmingat tamo. Mingat po, masakit po. Kadwa ang timurin, deng mag-celebrate wedding anniversary, mayap oras po kaya kayungan. Ang timurin deng mag-birthday, happy birthday po kaya kayungan. Lalong-lalo na kang Sister Donna Flores. Happy birthday po kaya kayungan at bendisyonan na kayo kaniting Santa Misa. Talakad tamo po para king tauling bendisyon. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka antemorin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ding kaya kayong pamilya. Ingit pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misami daw umeta na king kapayapan, tukyan tayo Kristo, king kayang kasakitan at kamatayan,
at king kayang tagumpay. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo ing istong laut king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asyarets. Ituruda po kaya katamo ing istong dalanan, palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding forms, king kawun ang makakabit lele daring pasbol. Dakal asalamat po. Martes, nanay yung kita kapampangan. Patagay po cellphone niya na. Ano ka na? Tuesday. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap no magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalang kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ushers para duangan din kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para kung pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.